В этой 200-летней мечети в селе Багатыр традиционно начинается встреча односельчан. Ежегодно выходцы из этого села, а также из ближайших Махульдур и Татар-Осман собираются здесь, чтобы прочесть молитву в память об умерших предках. После гости идут к озеру на окраине села, где общаются, знакомятся и делятся воспоминаниями о родном селе. До депортации жители этих 3 сел были тесно связаны, создавали семьи, дружили. Benim rahmetli qarbam Mahuldirli edi, rahmetli bitam Batırlı edi. Tatar-Osmanda da çok söylerimiz var edi işte. Şu sebepten işte endi ularning bir xatıralarini anıp, netip işte dualar okula, nete işte. Evet bu bizim doğan yerlerimiz. Sürgünlükte uyaklarda, uzaklarda andamında doğsak da ama bizim hakiki yerlerimiz, bizim ana yurtumuz, bizim vatanımız evet bu yerlerdir. Встречи односельчан в Багатыре проводят уже более 20 лет. Раньше на них собиралось много людей. Каждая встреча проходила как праздник. Birinci kodeşler görüşünü kegimde 98-yılı Şeriyan Ali şiir aytıp cami yanına son abustovuklar kelip oturuşkan edik. Pek çok adam keledi. O yılı rahmetli kaynatam saat 7'de Bagatır'da olacağım dedi. Koy alıp bunda soyup pek şen geçken edi. Men endi Ömer arkadaşım 11 tane torunum var. 6 aylık, 7 aylık soylarını alıp geldim. С каждым годом остается все меньше стариков, родившихся в этих селах, но их дети и внуки продолжают традицию встреч односельчан. Мен анам babam doğma Bagatırlı. Rahmetli bitam mında председательшілік еді. İslam Қarbабам бар еді. O da doğma Tatar-Osman'dan. Onun mına yaxta bağları vardı. Bu күнгейдегі bağları тұра. Babam Bagatır köyünde doğan. Yaşadı Uzbekistan'a көчтілер. Mında ek kere kep rahmetli oldu endi. Yok evi yoktur, no yerini көрсеткен еді примерно böyle. Evi kalmadı. Men anam Bagatır'dan ana İsa Musa karbabalarımız, apayları Fatime bitamız, Ayşe bitamız İsa Musa'ga mında Bagatır'ı Tatar-Osman'dan Zilonny köyünden akayga çıkkanlar, 2 taşlı evleri var eken. Bala çağan torunlarımızın yılda bir kere toplap bında getirmege, uların bu yerlerini gösterip, senin kanın, senin köbek kanın, senin filisin, senin tamirların bu dülber, bu acayip manzaralarda filis atkan dep ularga aytıp anlatmak gerek. Babalarımızın, dedelerimizin, karbalarımızın, ular bu sokaklarda yürgenler, uların izleri kalgan bu sokaklarda. Багатыр – старинное село. Его история началась еще в 8 веке. До депортации село было практически полностью крымско-татарским. Здесь выращивали табак, занимались садоводством. В селе работала мечеть и школа. Сейчас в этом живописном селе также проживает немало крымских татар. Старинная мечеть действует по сей день.